Ndukanahike mundu wicirie wahikio ni muraika. Na ndukanahikio ni mundu wicirie ndarari na ex. Gutiri mundu takona past yake. No ni atiriri as far as ni watua matu na niho he andu njaragia ngaiga horo wa stages cia keiko. Honeymoon stage ni ri moritu magu ono aigwe gitu honeymoon ni ri moritu. Moritu niki wakariri urari na Njoroge. Na riu Njoroge ni mwatigana ni tondu wa maundu matiganite na tu urari rubaru rwaku. By the time ukite kumurekia ri it takes time. It takes time. Ndugirekia mundu na muthenya umwe na mundu ucio hari na maundu aragwikagira kuringana nake. Koguo waigua honeymoon stage ino gitu ni honeymoon no iri mathina tondu mundu uyu arari na ciro na arume ni njiraga atumia. Ugiuka kuhikio ni mundu rume akoragwe na tatatu agietha wife material. Riu we wona akurehe nyumba we ni waraonire wina na characteristics ya wife ke matiro sugo aya agitondu no arama promisaga akigeria kumathoma by the time ukite kumarekia it takes time. Mpe time muhe time to andu aingi ni moragira ihiko-ini hau mwaka wa 0 to 5 years ukoima no nayo rari na Njoroge na Kamau sawa Njoroge ucio ri ni aragutwaraga auti uyu nake ri ndoi gutwarana wau by the time ureketie Njoroge uke kuuga uyu maniwe ni mukoragwo na mbara nyingi yaketa no ndiakeingiha muno mutarani aiga iri from 0 to 5 years hapo pana kuanga na vita mingi na mundu uri utoforaga hau ona akinyeri engi trial stage tondu waima honeymoon stage uthiaga trial stage ni atoforaga uri utoforaga from 0 to 5 years ona ri trial stage no atoforaga tondu maundu maria wonire haha para utiganio ni araria na thimu ni athire na thimu bafu akienda kuiguithia Ciro ni ndirahikirie Njeri na riu menya married no ariuma na nja na thimu na hau tondu Ciro ri ni akonfirmagirwo nayo yakirwo nake nio ende koguo nake ethagira mwendwa no agicoka agikorwo atiri ndari na characteristics cia wife mati agigoka gwitikira mundu rume agigoka gutiga Ciro uyu no akoragwo na gathina koguo andu ni marorage muno andu arume aiture boy wangu ako Embu na Shesheni hakuhe nawe.